Jasikan, you people are fools to allow John Mahama to come to you. Which road did he pass before coming to the place? Mama wakwaba, wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Near notification bell no so for more news. Ebusianfo oti region ekan regions are His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebai obetete ekan regions are ewo Ghana ho. Na oti region ewo Volta region empatemo ho. Na omo free Volta region no omo echra. Sa oti region no eye Jasikan ena ni empatemo ho ekono. Na ekwan bi wo ho a eye north na ekwan no enye. Ensuta ka enko ka emba apinfo ewu because insuta ekwan na say nti se wonyem na wode wo eko hospital a ubewu wo kwan so sa wo aka wa because ekwan na nye na omo kire say abro man pani dada a wonya ne baby call owura atamels a no man pani dada Mahama eye ne vice president no omo esu kire omo se omo sro omo meyo omo kwan emfa omo nenso omo anye kwan no oman pani dada Mahama ebedi ni predecessor na de omo su frɛ na wankwan koye kwan no His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ba ya okote oti region asa oti region no waye ekwan no de amomo ekwan no na eda screen no so no Voltarians omo ani agya anya asem keto akra na ebusuanfo ye nyina ni so man pani dada Mahama na ende otu Frank Adiama NDC amayoku no na was starting ne aprobo okoto no de nani akirem ewo oti region na okoye no ahemfofo ehia no asofofo ehia no omo abompa ya ma no na program no ekoso no oye ne live ewo Facebook eno bi akoma comment wa se aho oye Voltarian ni ofi Volta region nemom so tenase ano dwen ho a otumi se no Voltarians ni bebre no se bio omo agimi. It is about time a esese omo tenase no omo dwen Ghana for sorry Asantefo and omoye the problem of this country. Enya Asantefo nko a watena se hu se Voltarians no kora se bio omo agimi se Asantefo no because Volta region NDC for almost stronghold. But NDC for ba power no almost rom so omo chiro omo mbeyo omo a enya de omo ye nende anase wo chena. Volta region seat e wo ho ba kope honorable Peter Amawu. The way we see developing the constituency in Yasem Ketwa and so NDC for atena so for so many years. Omo ba enya dia omo ye development bia e wo Volta region. It is His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aba abeyo omo kwanya omo asre NDC fo a no mo aye na so aba abeyo omo no man pani dada Mahama afasa kwan no so aba eye oti ho so aba beye campaigner me kire Jasikan obisa se me edi kan no ekwan be no man pani dada Mahama efa so bai na offer so na nani wu oye Voltarian ni nenso 2024 ye de obedwen mienu ansa na wato aba na ebusuafo ansa na me de ensem a nipe aka ebebro no Ghana hanom no menye sure se oman we ebeye edifu no wo ka wo sen sese wo ka se oman enyeye mane ye ka se ye man enyeye se no oman Ghana ebeye enye mpenefo no kwa na ye problem o oman Ghana se ebeye ya esese Ghana fo ye change your mindset. So oman we ya na ye de te oman we mu dia mpenefo de bia se no fine because ombe mu say oh na ye nkra na ye kunye ho mo kra in somewhere ni nti de na esese ye His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebai wa beye akwan wo Ghana hanom anya akwan keto akra Ghana fo se nya akwan na ye bedi ada His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bai or the free SHS aba Ghana fo se nye free SHS na ye bedi ada His Excellency bai ambulance a na wo Ghana ha chese menim se na edu 30 crowd but His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bai wa be provide constituency via ambulance Ghana for senye ambulance ni bedi ada drone deliver blood deliver medicine urgent crofin kwa Ghana for senye ye friend say drone na ye bedi ada enti Ghana for dia ni ye pe dia na ye pe but me susu say me ma dream no esenka His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bai sika odi ye free SHS sika odi ye akwan sika odi asisi factories sika odi abua Ghana from ko school no ensese nka oye esese nka NPP from dibi do omo dibi de but omo dibi so ye niema
ba yen se kan niam no ye omo di bia enkai no na aka na pa bi omo de sarin esi Flagstaff house ho nye sarin na wo bo a ebeje akra ha nko a ebekọ Ghana fa na ba bia ti se ye wo secondary school no ye kodidi a sarin na ring no anapa na ya saline Ghana ni be bia age ne anapasika ewiabe na sarin no abo eyumri sa na nka Ghana fu ye behu se aban bi ba o yade sa aban na ba wan Jasikan gu ye mbotom ne de aban no twa wuti kura nya de Ghana fu ye behu na senka Ghana fu ye behu anka otifo Jasikan mo akasa mo na mo kan yobu na oka mo kwanya ye kunkrofo akwanya ada ho pete na na mo penso mo ato ama NDC fu amu anye NPP ba na so mo aba be ya sa akwan no man pani dada na mo su friend na wanye no wa afa sa akwan so be ye campaign na mamo e na mo age ne efel so album pa ahemfofo abo ahia mo kwa akoto aba de ama no na oba na se wansan so ambe ya aban na oba so obe ye no asan so ato atia ne Ghana fo de na yepe Ghana fo bi sorry a Asantefo ene the problem of this country Asantefo ene the problem of this country Asantefo me I wish say come here Asantini because me you proud of Asantefo when you Asantini be proud of yourself because o support the party a eba Ghana ni be bien ya so fa so now we are Asantini now support the NPP or the free SHS aba or the free health insurance aba free maternal care abanya e ya kwan wo Ghana ha o man panikofo ne penso and his excellency na don kokofo ne penso mo fan compare NDC for mo abebo man aban be na yi akwan pa wo Ghana ha no impotitru pa his excellency na don kokofo president bie ni ho na sa wo ya Asante na sa wo support sa party a adan e na wo ma na obi edi mo atem na aye mo nya Asante fo be proud of yourself wo ya Asante fo be proud of yourself because wo support the party papa wo support the party ho mo bro woni mu Asante fo mu hwe the state of Makwan e wa Ashanti region abra NDC fo wo power e na bra NDC NPP so bai mo hwe the state of Makwan e wa Ashanti region na mo hwe party a esesa mo to abade ma omo te friends social media eto omo platform so edu omo atem no eye jealousy e na eye omo na votarians kwa na omo support NDC fo bunka mo ba abem for so many years policy ba ko pe amodi amayen abua Ghana ni bebia because politicians mu na mo ya krofo NPP fo ya krofo NDC fo ya krofo mu na mo ba mo wie sika but NPP ba no mo wie sika na mo the policy beba na bebo o man Ghana ina I think say there or the policy beba o man Ghana ina obedi sika ni bi na ye but free education yen na free education meduane na free education meduane kana na do so meduane wo ujade ho ma okichi wana na no menu aduane ma e de na asi e de na mba ada o man pani dada mahama inflation ni penso e ko high dollar rate obefa no 1 cedi ahia wo office na 4 cedis nti e de na aba wa ha NPP fo so abefa no 4 cedis no mo de akọ 12 cedis what is the difference e wa ha no ma Ghana fo ma ne yem bi ye ni na ye sorry a nsem hu kwa na ye de Jasikan from one kwan we o man pen dada mahama etumi afa so aba o man pen dada mahama ye green book e ka che say or ye infrastructure king no na do ayi akwan wo Ghana ho no da no gina TV so say from Ghana kra eko China e ye 11,000 kilometers this is his excellency we ayi akwan 11,000 kilometers akwan na we you are not even ashamed of yourself so wo kasa o man pen dada mahama Mr. NDC party 2024, we shouldn't allow them to come back to power because it's obvious. If no more campaign or more 24-hour economy, no more to me explain it. No man penda da mahama and no name maybe imagine mon sasia mamu maybe in saso be do bina sasia mana me how does that affect my life? Obina saso be dia mana me adwan me na be yama mo Ghana ha adentina Ghana for adey we are not asking questions we are not putting pressure on them into politician be afa na mic no the oyedede especially NDC for ni dede hu no mo ye Ghana ha kwakubu ahen asiedu ketia fifi kwete on the crowd ono di nsem hu sun bia fifi kwete no omo nka sen papa okwase atamidi eno mu di Ghana ha no meanwhile they are not coming to do anything
Into friends and but Ashanti region for and mama more being that damo. Be proud of yourself some more support party papa because voter region for crowd almost support NDC and almost NDC no supporting no. Omo party no omo nya hwe. Na wo support the party oba o ye bibi na Ghana ni bebi enya so mfa so a wo se obi catch wonti on to aba na we. So yentie comment a enipa no e mine. O kire